Oburaro bw'abejobu nubugamba kuba maziriho miliyoni 960 mu sente za Uganda aho abazire basimirira ruhanga ahabo kureba abana babona barugo mu kuteganisubwa kandi no Biishopu ashekerire abakozi ba gavumenti ahabwe bishobe barukora isomo kombeke bya gavumenti. This dormitory Biishopu Magambo block was commissioned by Right Reverend Johnson Tinumjuni Imarhanga ahabwe chikozwaha kandi umurye shaha nishaba Biishopu wito mukundwa Biishopu wahumwire tubase kutwara umugisho kwigire kizikeje twashigura Biishopu Magambo block muzari yatatitwe eriyo mwana eriyo mwerwe abagavumenti abandurumiye wele kigo sense zikavuga era akakigo kazara miliyoni 3 turiho mukabi ekintu cyo kwiba abazira kwatsa obusente bwabo ebirukamu kamuzo mukizo kushingoro fera titukombeka era kasabara wezi echombeko ekibaceterire Biishopu Magambo wahumwire ngakamanyisoko kumwijukiraho ahabwe biyakorera ishomereri erihatandikira amusinje gw'ekanisa obuyabira Biishopu wa Westankore nawo basimire ahabo kumwijuka ruhanga takamutwire kandi twabire teka izineyo twagira a lot of consultation abo already to the bishop yona bamnova block twagira ngo ishomereri nkabweranya junior n'ishomero ya foundation body and the foundation is managed by the bishops. Obulija omuleberezi in 1997 nkashanga roporse eyabira tiboho management committee na Bishop Amnoma wabona Biishopu wa Westankore washimye kugisha merume ya primary erwa abachairman waryo bwanyuma bagizireho urukiko rwo kuganira n'abazire babeji abashabirwa kuma abantu mu cyumuro abana bagene babatware babarindeje abo kwanda mabara kwa mu cyumuro ubundi bagira uremezo batunga the Son and the Holy Spirit. Amen. Omugandi abikiraza babwirwa hanshonga nkuru eyo kusima ruhanga kandi ekigambo cya ruhanga kibahirwe Reverend Joseph Mweyunje orakidikon wa Kabohe omu district ya Shema efumu eshura ya kabiri omushorongo gwa mwenda natwaburati hayisa mukama ekitinisa ebintu byawe kandi nemuganiro eyebyo yerize obwo ebitara byawe biryijura habunwa n'amato gawe garyijura vinyo eshesheke okurugera haro Constance Birora ow'emyaka 53 y'obukuru okurugumurukina mu bureberezo bwa Westankore kandi owekanisehereze kwekirabo nagirango mu kusima ruhanga tari mu kuferwa tukwata certificate sezi muzayita titori y'umwana iri muri rukwera Radu kamanteire akampamagara yampana umusyo kandi yamparukundo yokundo burisa bwakinde n'abakristani bamubona uza kwereze nyina ukamubwege nyina erwere natere bakatu nahagera yayanga kugereta yanga kukira hati n'umusumagiro kandi yarwere umusumagiro netakira bona musaba ndiko nakwija kanisa hari yo kusima katu twajitware tabwa Esande huire obureberezo bwa Westankore bukahereza ibihemba harya baba kusima mukama barokwera abantu batarukwebasa otiroho no kutahebinte biro kuyamba bingi aho mukikuru birora no mu basingire ukuhereza umukanisa hati nebiro byona tubakwata certificate sezi bizayita titre y'umwana iri mu kwera Gashakwa Ben Muhozi hamwe na Sheikh Abdulatif.